ogo no bahire chance iyo kuza kusiba akafuna empera zenyine ziriya kongiza basigara twaza kusiba nsiba maybe nka 6:30 nazo ziri umutakazire kayo bantu bamukama ruhanga nagira za sunna Monday na Friday na Rwakana Thursday zina kuzikozere ziriyo nangwita abasilamu ntikira mbere yitu twashita ko nomaro kwezi kuono kateko wa kabiri otesibiye kwe tukujya ngo toyine sente tukujya ngo toyine mere wesibiye kwe ahabwa mukamachi nyamuhanga wawe noza kono oriwe bay omishoga Allah subhanahu wa ta'ala. So ombwirobu obuturumu izo bari Eid al-Fitri rabbiha fihi man rabbiha wa khusra fihi man khusra. Ogofunire mu kwezo kwa Ramadhan amazima garingo afuniremu nonga ogwatire mamani omukwezo kwa Ramadhan ko kutwamara akakore Ramadhan bwebire ne mushomesa basheke bemashomesa Allah subhanahu wa ta'ala ebyabiye naga mu Qur'an kabiteko mu nkora wallahi uriyo muhanguzi konkogwe abirayata atininka mazoba gandi tahi wanje njiriza kumanyise mwe naho no basa kubosha zirwe no basa kubokozere rosi. Allahu akbar walillahi alhamdu. Okay, iwari yaho ari kutureba ha TV West kora beno manyanti Ramadhan hine byozaniremu ukinwe chanceje izobera turumweri kana chance nako izobera rumuki izoberi niyo chance yiwakora ki eyiwasigaza okushanga nti niyo Allah yakurundana yakuteko mbantu bari hine hadithi emwe ewoshinsa nabina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akajirangu idha kana yawmu Eid al-Fitr nguriyaba rizoba erya Eid al-Fitr nirizoba turuhedi itombu Islam twinemu Eid ziriyez Eid nibiri zonka nabina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kiyarjire Makka wa hiya azali rwacharo yaza mahanga yaza Madina kiyashireyo yashanga abantu bari mu mbera estar za burijo bakabine birebi omukirako zikazere za burijo omukirako kuko weye aharuwe estar za burijo yajat ati yababuza ati birebi bibiri habwaki bakamugambira shonga ezabire ziruho ezimwe omba emberebyo nuho ibaterireho ekibumbe kikweta Manata na Uzza. So bakuyushike bintu eyo kaka batarabasiramu mukubanza bakamba mberamya so bajanta katmentu yijuka izoba ertuatireho ki evumba bitebi hati Allah subhanahu wa ta'ala kiyawatiremo sinsana bina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yabaretera obusiramu yabagiranti inna Allah mazima mukama ruhanga wanyu ogo nkubagambiraho ogo abahanjire bamazire kumwikiriza qad abdalakum bihadhaini al-yawmaini bi'idaini ngo Allah yabahindurramu ngo embiro byanyu bibirebi yabahindurramu yabaherezamu Eid zingahi ibiri niyo Eid al-Adha na Eid al-Fitri elizoba turiyo mu Eid iriba kweta al-Fitr yo kusiburuka zen eriya Adha ni Eid yo koraki yo kushare binyamishwa tukwijika ikorwa nabina Ibrahim alayhi salam kiyakozere ki yakozere. So izoberi nabi sallallahu alayhi wasallam akajant idha kana yawm Eid al-Fitr yaba rizoba eriya Eid al-Fitr وقعت الملائكة على أبواب الطريق ملائكة نبارغا يوم يقولوا أهيزوبيري بازم مغرقيجنس ننبانتو babashabira no kubashabira. Allahu akbar walillahi alhamd.
nibeme nti ala abwab at-tariqi nibargayo bemera aha junctions aha akakoze kigambo emiryango y'emihanda abantu bakurundira bakuzum ogo muhanda katko say tubari muri mbarra around about ogwaza Masaka Road ogwaza simanyika gono junction yo kumanyo wawe abantu bisinjiro abantu bantungamo abantu babuhweju mwena aho kureba no manyanta hariyo muhanda okutaho muri mutahigwago aha so manya kitako magezi gawe ngo bamarayike rizoberi bashikire no kushikaho nano mbyaro eje mihanda iriyo eje mbyaro nangwa nakara kuza mu rutoke rwawe akako nako bemerireho buri junction yona round about yona yo kumanya bamarayike tugambira bashireho barandinjire nibagira bata ntfayunadi almunadi naharga malaika eyinira karhangu eyitabantu yati ya ma'ashara almuslimin ngwabanji mu abantu abasilamu abantu bamukamanya muhanga abasilamu malaika mune yitabantu gisha yaho riyo neba erimune beta amuna yoze bintu ata bana musige mwahata Allah malaika erimune kweta umnagamira bana basigo bakora ki bahata najanti ya ma'ashara almuslimin ngwabantu bamukamanya muhanga abasilamu igudu ila rabbil karim ngumurahuke mwiruche mwehute mugendo wa mukamanya muhanga wanyu Allah subhanahu wa ta'ala malaika yemune kweta yuwafuna chance wateka wakati vikawe wabihurire bigambebi mushatu yongero katerera mutayi wakasimu ndiroko za TV wose tubaseka barumba gambishi na neki aha yamunnu bil khair ngumwirahuke wa mukamanya muhanga wanyu abahereze birunji malaika mune bigamba ebirunji mubikorire ki malaika mune kwetera ngurhanga akore ki abikwereze erizoba umutebeka so programu haino wo kubanja akuterera kasimu ati shekasimu ati John Shanga asakasente kabona kafuna nibyo kukora no baza bakora ki no basa bateka hanzu tukanyima kama zanyirukaze kureba ki umugiga yanyeta so hata muna kweta no mugiga wabagiga bona niwe muna kweta ngo aze gukora ki aze kushashura hono kabe no sigarayo nagira nti yamunnu bil khair abahereze birunji yagira nti laqad amarakum bisiyami fasumtum ngo Allah akabarajira okusiba kandi umusibire mutebeka nso program ticyanguhi omuntu kuba emeragine sente aine zo kuriya kandi zikasigaraho Allahu akbar wa lillahi alhamdu aine buri kimwe hazakabyerekereza atereka nsibi ahabwa mukamanya muhanga kandi ogo watakareba hoga kusiba ko no siba bingi no sibisamisho semikono sono basano butagira mere konkamisho amisho inama ekigambo atatu mundeke ototakangambisa kubinsibire nabo basibisomo Allahu akbar wa lillahi alhamdu nangwa kutukubantu tufune uzu itabasiramu kya kusiba malaika yareba wakwata matambura na malaika inako akabwa kuriyo misho bakuriye nyuma ahaburyo aha mosho cyo kurebera nti inengo mudara kureto ankenye mukahurra isho kiri yakurugamba okakwata mutwe kaza kushanga kashangari so malaika ne yakora ki ne yakurabura azi kutambururaho aho kuzukureba wakwata kadomoro kuza kufuna uzu zimka naza gukora cyogo naza kufuna uzu yakwata mizi naenda ganywa barewana abengaro amuna akora ki atakakoresha abarewa gateko mukanwa gateko mukanwa barewa gachwera yagachwera ba oteka yagane nkanti yazagamera barewa gachwera emirundi engahi eshatu bajangwa omushijo gno mwikiriza asibire
tiyafunamu akantu kona kugira ngo angure kanyweho aho yatinera kundeba mano bwo wakunywa ito basiga tukamanya ngo wakora tukakucenga no sigawe kozere ki orunitwe tukamanya ngo sibere so insha Allah subhanahu wa ta'ala ajiri anta as-sawmu li wa ana ajiz bi ngukusiba no kwanje kandi ndukora ki ninye ndikushashura so Allah kabarajira okusiba musibire walaqad amarakum biqiyamil layli Allah kabarajira okwemerera kiro mukasara tarawih wallahi tayanguhi muza hariyo yemerera ogurre bijere byayenda byayakamumuru tanka kwehinda hindura konkokora ogumisiriza na nyencha karogaruka pako kwezi kona ore ecyabahirizo washireba oye tuwaje kanyo mwazondi hire munonga retuna rekampumuremu na nyencha kare wagaruka wakora the same nchoreko bwikiriza mani bingi abatasibire yuroza kujya family yanjye sibire konka waza heraha uko kaza kumbara abasigazi bitu na munonga wa mutawunomu abasibire ne bake amutisiwe ndwara niweze kwimuka ndiwoze kwirunzo kwimuka ata tatsekora ba ambade ngenda wala katinesa rawo ngendye no hamureba ahi ana agenda shaka na rugamba rari kuzisinjira kana da wafutambura umutoka hakubara mukari akakugira nti oyi n'urugendo n'ikirizo mutasiba abasaje advantage hata ja advantage amwe namnonga nyo kiragambira abantu ngwenje ndo ezabire zurhamurembe gwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rizo tuzaciro itokushoma sharia fiqhi tukira ku transferinga ebintu tubihamurembe gura tubiteka ryo amurembogo war rating ebintu byamurembogo no murembe gwa nabi uzakushanga ntembere yabireho buriya rizo tekozire ki leta cyo kureberaho ndi ikintu cyo munonga amurembe yakare kushanga no rugamba ruri kuza Kampala uri kose embarasi ningingamiyo shanga watambura wikisibi konkate motoka wiruka munonga na kutwara shayishatu so nanti distance nure nakantu kachi nurinka hature yargaha akaza kaberebere kuzagarukaha nuri akate akwata motoka yeye oguyatambuza kagari ndo akwata motoka yeye akazaza amasaka numbasagarukirawe hamwa nano kumutanga so distance haye mera rizo yakora ki ekanguha so twagaruka hadithi yitu kajanti laqad amarakum biqiyamil layli faqimtum mwemerire mwasara tarawe nano bwikiriza so najanti wa idha kana fil musalla babari ahiba sarrabantu wabo Allah na aharushi yeye na natureba nabuza abamaraika ngo abantu banjabo nibenda ki abantu banje bahikamwe na himasarraho numwenda ki nibenda ki Allah nariga mu bigambo naza kubirga mu kusura bituraza kusara nti bijalali wa izzati al-yawma ghafartu lahum ngo hagwishtinisa cyanjo mu magarage agency no mu iguru na nahabo bushoborozi bwanje ninyenye no bushoborozi obwe ngwizoberi nabasasira bona bahiko mu mwanya ogwa hibasarra tera makashana ryo na kigambo hanikire mikono Allahu akbar wa ilahil hamd nayongera agira ati al-yawma izoberi izobaki ri'il al-fitri antikayawma wulida min ummahatihim ngwarinkizoba erbazirwe barukurgo munda zaba mama babo nobo ine kabiki nobo tine cyawarebire obos hatta ekiranga hankwereze kiwa akusureba TV West wabo kiryo muka otakare kayo no bakuba uri mukaza rwire uri mu nshonga zawe no bakubozire kiro we kwatira rugendo za hibasarra jaso otakasara nabo kongo urikize kutuba just okomwanyogwe Allah subhanahu wa ta'ala naza kusasa takuza kujanta obasibire obatasibire azulonga wahikachi omwanyogwe niyo noza kufuna kahoho kabantu bakora ki abasasirwa so twageze tukasiga yabanda amwengo kamusigeyo atekire simangu no mukozi wayine kuteka azulonga zino musiramu abamfereza utakageza ukamureka yemutahi wanje
otakagezo kareka yo muntu weno muka ngo yasigara yo gukora imirimo ya idi ngo kaba abatwaze kurga kusara shanga hina kara hakatekerwe ngaha mutahi wanje wotakabikozire warakire kahika gendo banzo koreki obanzo sare mwena musare murike hamwe mukoreki akuba ecyo kuzakufuna nikisinge mate kuzakuri exactly turaho mutahi wanje ari kutureba so amukira akakuturumu tuza kusara salatul eid hari enshonga ya zakatu alfitri watakajihidi ni ugira kucheze ugira kusiba batakasira idi ware basala idi then ijineza kubera sadaka neza kubata shiriki zakatul fitri abamwe bajamazira kujenta zakatul fitri ngune yabagiga ngaha mutahi wanje na yaburyo umwe nebaska igwano manyangu no basa kwerisa then hatikare niwe yawe wenga wowe nabana batano zakatul fitri irizo waza kubarabaramu kire yo mucere noza kushanga irinka nko muri 15 so ntoreza yo kiri ibere necweka ukuto mutaro gumwene anko 25 hatu mweneza nzukoreba mutahi wanje nga ni uzakorema uza kushanga ati oine garankiwe uriyo mweremwa kunga zakatul fitri ine migasho minji munonga mutahi wanje waryokwe otakabasa kuba noferwa zakatu alfitri okubasa kubona korachi no gihereza shay ndeba ndiyo ntuzo mukahumuro kedashika nche munonga so ntukotoka tongere kongera bigambo ebi katubanza twaza mukahumuro then tukotoka tumarire nshongeji ya Eid sheya yakwatari zakati fitri konka erizoba mushomoni muhango munonga kokaka twaza twarugo mukahumuro inshallah tukotoka tuyongereyo na programu yitu eki ya simuka izobari ya Eid ya fitri. Amen.
Jalla Jalalu Allah, Jalla Jalalu Allah, Jalla Jalalu Allah, Jalla Jalalu Maulana, Jalla Jalalu Allah, Jalla Jalalu Allah, Jalla Jalalu Allah, Jalla Jalalu Maulana. Abebano wa ummati salamu, Jalla Jalalu Allah. Abakubirata lyo mulembe.
Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nyongera okusima aho oriho n'okutureebera kandi nkwebaza nanogumizamu okirya TV West kyena kugenda omu maisho mu program sisimuka kandi kyongera kushoma ninga okwega abimwe ebikwata aha kusiiba Eid hamwe na zaka abakuba byona nibitamburira omu layini emwe. So ntureebera kimwe nti embere y'ekisiibo yo twagihendera ninga turimu tugihendera, so turiyo nitukwata aha mbeera ezikurataho bwanyuma y'okusiiba. Sheya yatushoborire ebintu bimwe ahabwenki ntusiiba nibiki bituganyira omu kusiiba nibiki bitufunira omu kusiiba na okuza kusara Idi biki by'okushangayo bikuba biri omuhanda malayika yatushobora zikuba nizikushabira. Kyo tureebera kimwe nti ekisiibo okutwariza hamwe nti tukukisimiisinga ab'ebirungi ebirimu ebingi. Programu egi simuka nebanesha gikwa batayi bitu aba Stanbic Bank kandi ababiine services ninga obuheereza bwingi munonga. Hariyo kweguzayo akasente okatungura business yawe, hariyo kuya akasente okahera omwana, hariyo kuya akasente okahinga ninga okariisa. So nerera kimwe nti bo bariho okutwera kandi bakyeyongera okuhwera omuntu wabutosha. Abo nibo bakutushagika kandi nti bakongera bakutongeramu amaani tugumizamu maisho na program ya simuka. Shey tantukireba ahambeera omu kisiibo enje omuntu byabire nafunamu mu kusiiba ari omuntu like abokushanga omwikiriza yagira nti ekisiibo kika punishment really nje bashobora munchoreka nti punishment kuyona enjoyment. So yo tushobora okaki omuntu atasiibire kyamisingire. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Omuntu ogwata siibire amazima garingo amisingire ebintu byingi. Aferirwe kyango munonga. Omu hadith emwe ekyo kubanza kyoferirwe kandi ekinkumanya nti noyetaaga akagira nti man sama ramadana jun hadith na chomoro muharamu kanza ngaraka kore ngiteko mu rurimi rwitu nti man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ndimanyisaki nabi akagira nti omuntu wena arukusiba ekisibe kya Ramazani ekituwamara izoberi ubwo muntu ariyata imanan aliyomwikiriza aka condition nshaboka kwati imanan ariki aliyomwikiriza wahtisaban kandi aina masko okugira nti nasiba rohangani warakore ki na nuwara mshashure yanti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah subhanahu wa ta'ala namsasra ebibi abandize kukora namushanguraho ebibi namsimura oburu kimwe cyona ono bakuba nango wayisira omuntu nabahangana kusasira ino wagizira ati konka seka turagata kusasira omuntu wari gukora shiriki ikiriza nkugambere izoberi rohangana asasira n'omuntu wako waki owashiriki yakora tauba maharo aya nibiri omwese kira kubuzabuza abantu emwe negira inna allaha la yaghfir an yushraka bihi shay'an wa yaghfir ma duna dhalik liman yasha. Ejo aya niyo yokubanza. Then ndivyo gira nti inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Hali yanyimaho akwiye kutandika negira nti bada a'udhu billahi minash rajim negira nti qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna
inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. So ezo aya ni ibiri nashuma mu rurimi orutari rwitu nabwe hati nizimanyisa ki eje inashembyayo nekoro mu magara g'agency. Then ikuja nti in qul ya ibadi alladhina asrafu Allah agambira nabbe ngo gambira biru banje aba bari kushisho mu magara g'agency la taqnatu min rahmatillah mutakajezaho mukaho mamasiko ukaje tumwe natinyowe bebe nkozire na timwe naturangana na sasirata jiranti inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a mazmaruhanga wago wakuhangire nakumanya na sasira buri kibi cyone cyo gukora mu magara g'agency. Nanga mbashaka kucumisa shafayo kimwe cyo mushije wa Israel abantu 9 akayikari awigana kiyagira washeko mwambuza atsheka atinyono manya agenda ko mukamaruhanga atkonkana siya bamukina mwenda binkoraki abinkwita atunasha baruhanga nabasa kunsasira sewet ay otabantu bangahi atchenda mwenda atumweniwe reka na hiroko jende atashina itichana munene ninkusiga ashati nakozire bibi kankongeraho mpisize kimwe 10 karana kunyose yakoreki anyokize kimwe kiyashira yargacha yaza chindi kiyashireyo mshi yashenga yo manyo ndijo aturangana basa kunsasira aturangana akoraki na kusasira umushija kiyarjiro magara g'agency ba distance yabenaza yashanga umushija yakozire tauba. So you are yokwe akunya ngo ukozire bibwinji tire byokozire tine biwakozire kwikabukorema kusasira tukakorema kusasirwa kakangambire yo hawo no muntu ndijo akagenda yakora emico mbi harimo iti yo mukazi akakora ebintu bimwe. Allah akbar maiti afire yafire oya yamwegomba afire yamubyama iwe kibihati nkecho no omuntu arunumo no tokore mukiga higuru cyarengo bushambani cyarengo bushuma cyarengo bwisi cyazareve ndijo konka kiyamazire kushikora yatamburamo Allah yahereza maitejo yargamwiraka yona wankora emico mbi wandekana na private zanye yahere tuwanshweka tuwanshanjira mshije hagarka yahurira kahiri yargangu yargo maiti yahura cyamukwata ho munonga cyamushasha hone bintu binakora iki yakoze yagena yazika ki maitejo yagena yashweka yaje kiyazo wa nabi Muhammad sallama yaje atinyira gambana nabi basaba bakabari yaheraho tinyenda gamba na wasi nabina Muhammad sallallahu bamujango haru mutahamu atirekangu ma ngutahamu na bamujango hino mshari kwenda ngo amugambira atahemu msho yakora ki yayanga mpaka hari nabi yahiya shohwire akija kamushanga heru akambuza nenchi ngo ya Rasulullah ngo ukozire kibi okozire kibi cyo wakora nkinga naho hona atena no kusinga kirenga no kurenga ati nchingane agency atera no kuraki ati nchingane siniguru atahakira nchibasa kwingana. Allahu akbar nabeche yakoze nawe kahurire kibecho yatinga yakonka ati no kurgaho takatwerekereza akwacho wakora nikibi munonga umushisha yiruka yaza mushakokwe ngakiyashira mushaka yaneka mikono ye yashaba mukamaruhanga weyi ya yumbere yamufundize ekibikira umunsi nkimushasha nahura nkimuriya aturuhanga wanje nsasira kinakora kinakora. Allah subhanahu wa ta'ala mukirako akasindika ubutumwa yabusindika hari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugira ati iroko gendo mu mwanya guti na guti hariyo omwiru wanje min ibadi salihin ombiru banje bashirire gendo muyambe ogwabina akozire kibi amazire kore kibi kunkara ngasindika ubutumwa ngo agenda ombiru be yabakozire ki abashirire ahubwo akiyahesirwe ngo nabashirire aketisa yashaba ruhanga yamanyishi yakora ki mutereka so program kajirenti wabo ino mwana
umwana wawe mwe n'umwana w'umushika tugire nti yashika mu myaka jata anyota atanyenda kushwerwa nyufu no mushija yo mushita akora ki to kumwenda batoroka bagenda cyakushasha yo tkai na kuzaruka tukiri umwana wanje entira kubigamba ko kaho hemyaka umushije wiyabira amutwire akambiha yamuzara mu mwana takumurebera yamusigaho kwaboriya hawe emyaka nkebere 3 ware muhara wawe yija ariko ayi no bugoye butagukireho shange maybe mabere gari heru ibwina amashumi ware umwana wawe yakora ki umwana wawe yija astata nsasira yadoka muzaruka bikabigama bira byona hono kabura kwa kumusasira umwana wawe ubu no boyine mutima cyogwe atata ninkushabon nsasire so naruhanga ogo mutima go muzira gwayine we ruhanga nasingaho ida wohura akantu wako nti umwana wanje hona nuwe niwari mu mbereji umwana wanje no hura cyakushasha uhura cyakukwataho no ikano muzato umwana wanje yija no mahana kahaga yoti yostamano hoki ndakubinjira ati iro ahano wanyu umwana aza kurraje so naruhanga nawo nakwakira wamara kushisha ukarengesha rasharozeye wamara kugaruko weye aruna nechafa cha Umaru ari kuziko mwana we yahurire so norante cyo naco ni cyango munono konka kubazo mbwirogwe bakambine ingeri babiri barabyamu bakugira nto mwana w'umwisiki nece buhemu neceneso so kwabiro muzara nebisirani ohine kumuyita ninga kumusadaka so na Umaru akasadaka omwerereweho w'umwisiki so cyo kintu atakamanyire dini kuyamanyire dini ya yetisa Allahu yamusasira so norante kusasira kwa Allah kuri hihi nana abantu buru kushobeza hona wamanyesho biyawo ketisa Allah subhanahu wa ta'ala emiryango najigwire kusasira so jene ngemwe ubwo muntu atasibire eyo misingire okusasirwa wallahi tubentushira kushome dua rujya nti Allahumma innaka afuwun ay Allah iworiyo musasizi tuhibbul afwa no kunda kusasira fa'fa anni nsasira ninga fa'fa anna tusasire wallahi umuntu yashome duwejo Allah akajikiriza kalo takaza kujoti oti ya Allah nikushaba motoka Allah ya Allah nikushaba kibanje nikushaba byona biriyo mukusasira byona biriyo yakusasira nakwigurira ho muhanda gwaci gwa buri kimwe then hatogowe ya ora yimuke kiro ogwabe na yimuke kiro akongeraho Allahu akbar wa lillahi alhamdu mweni wote kumanya kuna kubasa kugambira akuba oryahida yarya higuru arona ngo mu hadith yemwe Nabii sallama akatwereza amazina ga Allah nicena na mwenda kunga haru izina nirya 10 yati omuntu yamara kunsha banaryo Allahu akbar wa ila alhamd noto kwatiriya tuketi izina eryo Allah nahindura arushi yeye agiteka ajirebesa izina noho arigambogwe umwiru wanje yanyeta ahinduka irakari ya Allahu akbar waba wagambira muri imbar Allah nahindura arushi yagiretera agirebesa muri imbar wori muri sinjiro abari mu ndinzi za nankeji za rukungiri Imao kare braza wanje ismokwe ni activist takujirga so yuko name so mwamuri yokwe Allah okashabiri zinerio Allah nakora ki nahindura arushi ye yagirebe somwe nakajura nti wimuke kiro omuramanzi na musiro muramanzani ndukora no bakotara muramanzani konko muntu bona yimuke kiro na mnongo muramanzani okatachira mukama rohanga wawe najanti nabare hiwe rukubanzeri aha kubanza umhadithi numujijukeria ndiyanzu rabbuna tabaraka wa taala numukamara hangana ashuma ila samai dunya ahigwe rukubanza hina thuluthul layl kimwe cyakasha to kirukora ki ekiri kushembayo ekiro kirimwe biro patisha nizo baro patisha tuina kasheshe omuyihangwe nano mwazi so tine kire cyabanza shahemwe paka kashahina tuine cya shahi no mwitano mpaka munana tuine cya munana mpaka bushesiri
ngibicweka bingahe bishatu so ecyo mukashe cyo kuza kusheshe ecyo rangana harnargayo ayija hansa ajant man yad'uni no har kun shaba fastajib lahu ngarke mashara yeyi man yas'alni fa'utiyahu no har kun shaba ikintu cyona cyumuhereze man yastaghfir li faghfir lahu no har kun shaba musasire byakozire mu magarage agency nkamusasira ngalo yandi banga haka wari bimukire kiri direct from Allah okay nyine niwari munacegambira nabuzimwe abari mu magarage agency arahigura munatureba ngwimwe no har kwenda kunshaba tujye mu kufuruta akira ko yakigambira norota ngo bari mbafutere embaga noreba embwazo kwirusya oguruko mwanya hangariyo nabuza no hariyo nashabesha no hari umuna nashaba no hari kwende kintu cyona cyumuhereza mu magarage agency hanyigirizibwe ajanta umuntu wena yaye mukeciro abandi babyamire aki ense byamire ukimgoka handika mikono yawe ukagira ati ya Allah ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahu akbar wimukeciro hagame bigambe byo Allah nakusasiriwe kenyine wabigamba asasira abantu abariyo munshi yawe babyami nanabakwena bakakwate na nabaneiba hata majati no muntu no buya crossing aho mukirako uri muhanikira mikono Allah namusasira utakajihireyo ahabwa mani gomuntu yimukecura akakora ki akashaba so iwo watasibira mukwezo kwa Ramadhan oku wallahi ono baferirwe bingi ngo kutwagamba oyino chance eyerizo niyo ine Ramadhan akora ki kamanya ati yagenda yukora otafunamu Allah nabya kagira nti ngo enyindo yo muntu erware kansa ogo washango ho Ramadhan ekargaho ikamusiga nka kwemushanjire ngo kwemushanjire Allah kabura kumusasira Allahu akbar ekushanjire nokorevi ekushanjire takwetisa yakomya kusiga mu mbere ejo nabbi akakushabira dua yagira nte nyindo yawe rore kansa ecweko hakwa na reba nti kirigari buchaburijo mwini umutima gwawe no kuba gugangire ebirene bajanti gurugumite ubera gumite Allahu akbar konka amutebeka so program na nakareka hagamenga atakagenderire nyo hamwe kunkiteko mu mageza ganje make nyine mingi ndeba ngo abantu abatasibire babasa kuba bakire tikikuba kwata ikisibo ahubwo kuba wagenda ahayere kutugambira kusiba negereta nti ya ayyuhalladhina amanu teka ukakoma taragizire ngo ya ayyuhal muslimun so myona akajant abanjimwa abiciriza taragizire ngo abanjimwa basiramu haza iwariyo kunyendo yahure bintu bibiri arihentano so hariho musiramu na no mwiciriza namazima kungo musiramu nco kubanza then obwiciriza aho burinkahi umunda so abakusiba nabiciriza yoko areba umusiramu okwe abire narya manyangu no musiramu ngatumwikiriza akayerarikira akajanti isabwe nci yariro mutisiba ubwo tumwikiriza ngo niki no musiramu noza kushanga hatowe katumweta umusiramu wizina no musiramu konka tayine kwikiriza mu kwikiriza tisiba ko betisibo nempajemwe ekora ubusiramu mwe naya kwato ubusiramu aki ahigura chikumanyisa nguno na omundo mu mpaje zimwe takuzikora ako fotoka basa kusara ngo arimo kusiba chikumanyisa naza kushanga no musiramu wizina we ndio musiramu yakoma okusara nawe takusara okusiba takwazaka zakata we shukura akwata shahada yeje yonka eriko mutasi yo mu busiramu kiringo kuwa akafuna shumuruzo yataho munju
tiyazambishenje mwe ahaguma mu muryango aho atiyaguma mu muryango so hatogwe nyuninjira kararye atine mukutina mukamara hanga atine atarumbariya abine abayikirizibwe ubutasiba tahi wanje ya uvuga shay wakigambaho ihine okusiba uko kwije kandi okwikirizwa butasiba abo nabo baro shay nibo ba abiri batakukirizwa kusiba bakwikirizwa butasiba bakwikirizwa ubutasiba so obo kubanza mu rubo no muntu mu rwiri amurwiri ariyabijuma mibazi yamisinga dozi no rutaro hatiwe orohotikima kugira ngo koraki botasiba so imani na yamukwate takasiba akafuna obuzibu ogo no mushango okay mujat la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ubusiramu tubuka basa kuteka kintu cyo takoraki cyo kubasa bone bukoro bezembera yawe yoro najat inna hadha ad-din yusra ngwe dineji ey'obusiramu eyanguhire munonga ni dine kusinga obwangu ariyo gwa kujetegereza wala yushad ahadan illa gharaba mutina wakubasa kugira ati terekande temwe kishugume okuyo ya dini yenyine cyebinjira yo ne kikwiha mu direct ne kikwiha yita ateki torakibasa no kujuta otati myenda abo kuzarugendo mwena musibe zakugira no biyankaye yedini kanegambeki yoneza koraki neza kuki so yuko gwarwire oburwire bona konka waryame bazi ikiriza utakasiba amagaragaho ne cyangwa munonga no kufuna obuzibu wamani urangana kureba mu mutima gwawe ntu kuri wo uhurire wano kusiba imani wojine konga tiyakoreza ki obushoborozi bwo kusiba mano kusiba kuno mugisha nagwe because to ine guarantee ndetse bashira kora cyo nkiza kushaka no mugisha so Allah karata kwa mugishogwe then ikiriza niko yakora ki niko yakunda shay utakarugiraho ari oburuyiro obukukira eke nacho ine kukibashobora nti wahiza kukira no ikiriza bagaruka mu kushashura biro biwa misinga ninga byo tasibire sori atakaja nti Ramadan najihona kastambire ndwire yakwa so katugendo mission nashi na nembera za burijo okino rubanja roine kushashura nibanja shano gwatakorega mibazi nangwa wagamba kantu wako manya hina bamwe abantu kubagamba mabanja waje muduka yanje ukansha bibanja nindi kuhereza konkani to kurasho ni kwijo kansha berindi watakanshureriya abamu batahira muramanzane je huire bakini bajaria hati jesi nikira kwasa kugambira shabalu hiti ya Allah sasira itizo muryango goroho go kusasa muryango goroho Bonjo wakora yumitokoreke obirigyo yuze Allah sasira konga toramanye tarakugaruke mungu nakusasira yes no gumo nokora ki no mushaba ko arebe ngo ekera akurate ho watsiba cyagwaho then manyango cyakora akora ki akakusasire cyahwire kuko arebe ndacyakandi necyo ezo misingire mwezi nazo wagite zintu wacashura manyango tokasasirwe bakiriyo mu mbere okiriyo mu mbera so yogo mu rwire wamara kuciroti gezaho bambi oshachure biro bwakozere ki ebyoriremu umuntu ndijo na omukazi yamara kutembe kijunjirizi ninga gatemba motoka hakazakwezi kakika ya kwezi mbakugira ngo borekire kora ki kusiba ubanzo rwo mu rugendo rwe kora hotoke obone koraki obone kustandikira so akira ko kumara yako werira kamere kawe manya nagono wareba umuntu ogu wallahi obusiramu no burungi mukugira ngo usiba ogo wakugira ngo usiba niwo yakujota siba exactly yakugira ngo usiba wasiba yakona option waremero abwembere yagira ata atata utakasiba wagonda abantu basibe iwadakora ki iwadakasiba abo maje aza nagwa itondufira muka chance turya nga utaka kitanka chance abo kubati chene nagwanya we Allah sasire nyonkanjira kunabire nayo bwa narya nyo kikaci nshemeza
kagira sinazi yarahikiraka makugira nti wariyo yebirwe ngo sibere siba cyawe kigumizamo no kigumizamo jo mo kiarebere akaragiye shibo cyente nakari muharabu yantenda yazire kiswanu cyana yakimaraho kabe asigaza ntendeje muyijuka ndikansibire akanansibire athona ategeyemwe ezina arya zone swana nakujimaraho eje mune ransibureje nawe yaje turekangitere teransibure so hata icyo wakora kumanya nicyo kusibura kogari iwari atakotekozire ki ejeteyine nshonga Allah nwe yakora ki we yakurisa takuvuna no muntu wakora kintu ecyayebirwe ninge cyo dakumanya takuvunana ecyakuvunana necyo wamanya ukakora ki kuchikora so ogo muntu ba mama ba sisters ba auntie imwe mbemine muka optioni ako kuboka butasiba konga kumo etsiyo kirawe numuzaga kamukore ki muyezuze mushashure muyezuze biro byanye kora warire mu mushanju manyanga umushanju byakora ki nibyo rashashure turamo ba mama na ba sisters then ariyo cyo nyine she arubona option kuma intetibo real it was a blessing arho bokshanga nti waremo kusiba bwembero rire ningabwe zembera zona zwatshobora konga wabirariyo na option yo kujya nti no sibura sibiri ugaruka mufune empera ninga bakushashura nko muntu ayasiba echo ni kike Allah akbar ni chango tuwabasa ngaya kugira akagamba kwagamba ino wagizire ati atkonga mwenu nyawe ni mataka no muntu ansibura atabwaki natwara empera ezikuchereza nje zinasi bakuba yasiba yakamyansibu ati hadise nyanti nafune empera nkezo wasiba atati nyawe nsibe ori atasiba ampere zo muneke gumwe aftari ngo atware empera zanje ati kubyikiriza ano omadita je nyine ne amheru ne koreka ntikani wo basibura empera zawe tibaziyo tizukucendera zasigara nofuna nore wakusibura kora ki so je kaberi nkaguri umugisha gw'abantu abatabasa kora ki kusiba ngo no bakore kiri mu Ramadhan honga Allahu akbar walillahi alhamdu konka yano endesa mtahi wawe mwita wasalamu twekunda niyo ikiriza kusibure niwo gendo sibure hano niwo sibure abandi yakubeza wazifuna tuzacendera so n'umuntu yafuna hondijo tikireki tikikushara kuya no manya abantu competition tugamba umfunira muwa wano funira muwa so buntu nkabantu itabaha abahangirwe tubukavuramu so konka twareba umuntu omukaza ariyo munshonga then twareba omurwire then nebingi konka nakareka nkagambeho mutokanso program twinaba nshomesa ngo muntu wa arsaz ngutakusiba konka nyo nanye mageza ganje kungateka ameza nagacencura nagacunda ganyereka ngo nasiba nakubuza izoba omwizoba nturiye mirundi ngahe twatara mu kisibo mirundi nkebire cyangwa munonga neshatu kajene mundaro no neshatu breakfast lunch na supper abayaheza ni ejo kana mu kisibo nturiye mirundi ngahe nebiri rafure hati nyoni ndeba di nkeshatu twineho futari tawo sara magaribi yo kusiburuka sara magaribi sara tarawe wamaragarika yo mukoga korye ki oyigaye cyacuro ogaruko yimuka adaho koraki breakfast ati jijiroti futari niyo breakfast yawe ejo cha emere yo arashayi naze churaho itano niyo lunch yawe so ejo dako eyiwaria niyo sapa yawe nore atayimweruho okurgaha shaha okurga iwabyamera mpaka mukasheshe eshahe ziruho nizena kumajinga natezo muhango hatreba kurga 12 mpaka shahemwe norebe shahe ziruho hati shahezo nizo tukaba tubyamiremo cyo umuntu yera shahemwe zakashizo mu mwazo cyacuro takutinkushubira nagara kuresha ishatu yata nari cyacuro tikrekambi yame so eshazo nezo wazima rotarire pako mukasheshe hati
waburi mu kwezi kwa Ramadhan ekiro nikinduka ihangwe rihinduka ki ekiro hati yo no sibe ekiro oburi musiramu utari musiramu ekiro no ine kusiba tokaza kwimgota kuzayika shamushanze ekiro akanye mukenze kurya tuzakugira bikora umwakantu so hati ebwire bwasi obwekiro obwa marota kurya ekiro ndubuhindura buteka ngahi nyina hingira ngo yo wa arsazi ni mukaje nkara cya kiro yanje hamire eje yitwa yitangune dako ehara yaza kunkwata nza kubazabire za shayi 10 warsazi ni mandakira aba wagenda one shahe muri kuba yasigara yo nende makugumisiriza akasiburuka so nyukunde kugira nti yo arsazi nakweza amagezi yo waguma wareba nti nekira kukwata iryemere yawe bukirikare kuko bino yibaririra ko bano basa kusibotine magara akaba system yembiri yitwejo wari ahahwa amukasheshaho namno hagaruka kabyama basa kwindukira mu ndomwe so niyo no kwebaro okiteko mu magezi gawo koreki orebe kira ekikora bya wundi kiha jenshonga ni yemwe then nanabakazi abinenda ntisha kugira ngo tubakusiba kunganye woningira nti obumutu kahindwiremu tugira ngo nebasiba okwiyaho go wafuna kuteganisibwa tatu mutambe ko mbarwire nawe tumutomu kategori y'abarwire yina tumenzere mishangu omukazi abayinenda omushija no musiramu mushija nagira oyine kusiba omukazi tinkusiba nyawe itekana nikiza bute isi itekana ngira ngo atinkoje koreki tine kusiba wakwata owenda tayine koraki kusiba oba no kwezi kumwe oba ne myeze 5 oba Allah akbar yaha koko iki kwasira wenda takora ki takusiba hati yamanya ni ryari so akujante tukira kuchukora jeno nto mukazi wenda takora ki takusiba ugati naningira nti tuchinduremu jirengo mukazi wenda nasiba okwihogo wakora ki wafunamo kuteganisibwa ogo nwara aine exception obutakora ki obutasiba so enda yakiriye mu myezi mito takakire ko muri umukaga eta kuteganisa mutahi wanje siba nanangwa ni wari kuyonsya wano reba ngu oinamani naba ya nanywa umuhereza amate umuyonsi yaho gace niyo kureki umugisha kutakakoraba mutahi wanje so amata abatabasize kusiba kandi mbe mwine inshonga zanyu ezikwikirizibwa imuti mwine ki mwine inshonga okwiyaho nanakandi kankabagambire yadde mbire mbene mwikirizibwa kurya konka okweshemeza iwe no mukazi wawe ihangwe tumukwikirizewe icyo nkita kisibo nabo tubasibire konka okweshemeza no mukazi wawe ki aho kwati musibire omushiza arya abijuma arwire omukazi ayinenda ninga nawe ineshonga zayabwe nchatasi iyo kajirota tukasasibire otereka tweshemeza zikasasibire ngaha mutahi wanje hata mabyanti nawaza kurya okurespecting Ramadhan ngo basiramu basibire at least je no munju yawe koreki ubone he warira takaza kustaho mu ibaraza bajya nkunga shaje tuwe kabandi kabasibire wakanariya abo kwani bacha baramanye nshonga bacha baramanye idonza kora muri ace eceruguru isukureba twaturiyaha muteka program tukargaho okanshanga ahabara nkasheka kunaseka tuenda kusumesa abantu hariya seka kakagara kora cha bara seka nashana wonanywaho tinkamanya ntorindire ho boda boda ningo ino wotegereza ito bantamisha gitu ngaramure cha higuru tuza kumara byo munda aho uza kushobora amahore nka kuba gatambwire hare udachihotora so tugezeho tugume Ramadhan yahika koreki turiro munju tu respecting Ramadhan so abantu batasibire ni bingi abineshonga zabo abarwine kutwagamba so nana aworgendo twatwamugambira mu kubanza niwe orgendo atamurembogu oine kusiba oine kuchireba muno wanoza Kampala hata urugendo rukanguha just shahanje munonga noba wikire shahanje munonga ukora ki osibu honorable rugendo turukakora ki turukakumara mu amani so no ine kusiba
so imwe kutureba TV West tugezeho omukira ka Eid al-Fitri tugezeho munonga twakozese tubase kuba tuganyurwamo empera nkeza abantu abakozere ki abasibire iwa ryokwe atakagire mu Eid nindeba kire ka kusiga konka gezaho utakasiga muntu wawe nyuma abo makuru gargo watishobora amakuru gargo nabashobora utakagira ngo ya TV nguni wayeteka ruhanga yakweta ati ijukure cyo urebe bigambebi niyo base ko nokora ki nozamu ombantu bariya so eri mu Ramazani ni byinji munonga akhiran iwe atasibire akora twatubyo 210 ebi ya Ramazani 210 bikushembayo eja kajanti faltamis ilayatul qadri akhir min Ramadan ngumuronde izoba ninge chiro ikiba kweta ilayatul qadri omkwezi kwa Ramadan kube kurumu nekiro kimwe nekireki kimwe omutisibo cyo no Ramadan yona nekireki kimwe urangano hakwata ikaramu akahandika program ombugufu niyo budget yensi yona yensi niguri yona yo mwaka gona ogormo kiriyo muri yacyo Lailatul Qadr Ramazano mwaje hwiri so iwaje kwasire wallahi yowe bay no kusinya kuna kigamba nico kiri kibatishoborire bakagira ndi iwe oriyo mutano munonga Ramadhan we yashangaho ukagisiba ukakora muna nebirungi byo ine koramu omishoga ruhanga oriyo mutano munonga abo kubakagira nti empera yawe ni wajine ebindi byona ntumanya nti wasara nofuna mweki wasadaka nofuna wagenda hijja nokoreeki konkana Ramadhan teri open kumanya chora afunemu kiriyo mishoga ruhanga echo wenkano yachesigarize wahesigariza no wari kumanya a percentage out of 100 iwe scoringirizinga yo mu Ramadan echo kikasigara mu yunebu ya ruhanga tarachitwire kukimanya so no nyagamba kagamba yunebu nijuka ebigezo bitukora twantwendera tokabasa kureba nshobizi wakoze tokubasa tokasa kuri anti master kantikinga kubi ningaji bakwibire baretarizati so Ramadan tokareba birungi byokozira oba nikachekata tokarebana na hosho bizi ruhangano yabyesigariza iwe chikuru yidika ge shoma takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mpaka izo bariona omuhimbise empera yawe mukama jino muri cyane Allahu akbar so nishaba munchirize omukire akasigarayo tugareka bakacha izobe ya Eid nam bahereze tubase butabishobora munonga nibinji akubani byinji kana kire nikache akire nikache omuizobe ya Eid eri yawmul akil wa shurubi nizo bariyo kunywa na no kurya aho nizo bariyo kurya na nariyo kunywa omukiraka na munonga iwe waza ukoraze kusakusibu kuzamuzigiti siga wari hakantu siga ufine chiwata takargo waje bakaje nti ngoro ine kusiga wasiba deno siburuke chikire siga wa kiri musunna nabi akachikora kabanza yafuna hoki ono twizi siga watu bokora ki abani chai siga ufine chiwata siga wachiteko munda so ombinde bitine gukora mu Ramanza mu izo ya Eid takbir ayire kutugambira kusiba kajanti siba kukirawe wali tukabbiru Allah takbira ngumu tendereza Allah murukata takbira nejiranti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd turashobora shay nebasa kuchivura bozi batwende bakigamba nabwo muka takumanya bukuru bwacu kimushobora manyo bukuru batakibira buru arebe cyane umutogwe yamara kubana na takbira
omukiraka malaika nazo zigumugarakamu yati Allahumma ighfir lahu ay Allah musasire mpaka izo bajana kozesha emirundi yakumara nakigamba niyo mirundi ba malaika ibakumara bakumushabira Allah wori motoka yawe muri mukutambura at least kora mugumene muche okiteka audio it is okay konke kikusinga burungi noko okucheshohoreza hagumuntu no kigamba yokora buryokwe noreba TV biruho hiyo TV zibiro giteka at least gumene praying takbirezo zigumaho munju yawe shaytan uzanze gumene shohora woche na flashi tik ba malaika rizo bari mu magaraga agency so nimaza kurenju yawe agency ni mu Islam netendereza Allah okwiyaho kangambira kahamaka tuyihebshani omaka gitu ebishani byo kubamba ukashangwe n'ishana chango ito mu Islam kikwikirizibwa sako nakarabya ho mweno ukacenge ebishani tibikwikiri malaika tizikutaha munju erimo ebishani niyo nshonga abwenchiwe so iware wabiteka nobuza kutakbira zako mahali mukompa njengo yedezero mukonka ine byatubinga kandi zikozereki zigende cyakane kituye kuri izoberi iwe kutireba TV West genda mukasheshe ukoraza kugenda siga waye wanabaho takana abamisho echo mu buntu necho mu buntu takana abamisho ni sunna konkana cyo nokite sunna zikiro wenyene zo buntu ya byo kumenya mabyo nambiambiwe umutoko nyanti okubikora kiyambagwe niwo kufuna gwafuna so otakagenzera idi bazo koreki weboneze then ekitakbira twakimara je stambure bukirekare tugende tuchere tugende kusara ki idi nikirungi kutambura ho n'abantu bawe numanya bashijito bumwe no basa kumara emyezi utakatambura na family yawe aba wasiwasi yes no jero mukasheshe shugende nga tuwasigara haka ide bintu wabiguzire kungana abana bawe genda kusara ki tuzo kusara idi mukwato muhanda gumwe mugende mukoreki musare idi kwa kubaroho muhando gundi mwaba numugaruka mutoro umuhando gundi niyo nshongere watugira nti buri muhanda ngwagura mba malaika so watora malaika zikakushabira n'ikirungi tore na hari nazo zikwaduwa zikushabire kwa mare kufa ukajya ati ya Allah tinkasara malaika ya Allah tukamureba ho mu nsongo ko ine ba witness mbaza kwakira umwana wa Allah wija kirinka kishira kwetabo mu rotare run zinacheri buri stage yo kwikaho bakwaka kupona kapapura akakoreka nti warabaha wika kuri niko kwanjurayo ntanyowe nasinga konkechi njo kikoreka ndi narabaha zona nazimaraye so watoro mihanda yone ikirire malaika niziko bujurizi nti ogu entuma ya ogu modu wa Allah akaraba ari kuza kusara so chikwetenga mubuze bi kamureba icyo turonka bawitinizi kwemera yes shay Allah akbar then ekindi turukize kutubegera sunna tiyiteka kuyo eswale zira kibire zitukubanza nuzachi niziteka konka wahurikiza kutubejo so aidi wika hoti oyinera kazo kubanza wasara ezibiri ibiri maito ntubanza twasara yidi then tuhendera kutuba so ati kutubeji ejere kushembayo sunna omujuma ntubanza kutuba tubona kusara hata yidi ntubanze swala tushembeyo kutuba so rakazo hano ogamba hezi bireze ezayidi zenyini ezayidi zenyini ezo niyo yidi then kutuba ni sunna so sunna nacho kibashobore nche kintu cyokora ukafuna mwempe koko utakikozire mukama takujunana ati wojo akona nabwangu katamara kusara ino wananyenda hati no ikizi bakora ki toine mushanga ngati kiri micwe mirungi konka waguma ukahora kutuba mukama nakongeraho abyebigwawo yine so then ekindi tuendezane izo bakeri tuhesara mukuru sujete Eid mubaraka akugarike mun taqabbal Allah
minna wa minkum sha Allah yichirize emirimo yitina na yashi na yanyu eyumukolire mu Ramazan eji kora kiyo banzo bahereza salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu obusinje bwa mukama nyamahanga oburenjira kwetegereza ko muntu bibeki bibahariwe wa rahmatullahi na kusasira kwa Allah kubeki ahariwe wa barakatuhu na nemigisha yeye benchi ahariwe obendeze migisha na wakugarukemu wa alaikumus salam ni mwemerembe jibaharimwe wa rahmatullahi na kusasira kwa Allah wa barakatuhu na nemigisha bikoreki mwendeza nemerembizo banketi baza kugira kora aboyi no butekerezagana nena muntu wa family yawe niko kire koko gita nawe sheyo butekerezana burgayo mu Ramadhan so shay katizo kachomuka humuro keda chikanche munonga then totoka anyina hawo butekerezana no kwenda tandike turi umuntu nafuna cyo butekerezana kana birasibira one kisibo cyenshi bacikiri katurizo kachomuka rango henyina hono turatandikire kandi tukwendera program yitu bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Sherry, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Soleza sunna, soleza faraba. Obulamu wensi buno bongo, tubuli mukawunguko, nawe kolere lafira, kubense nchoji vamo. Ijamira, yazidi, swaba twaha, uno mwezi kwa kwega irira na kwene nyana kweza buja. Ila yato tulaga, ebya Allah wabivaku, toli kubikusumbua, ebya saumu kwetawanya. Basibi Mungu ya manyoku situwacho chisibo ya chesinga subipata siba ya namule chisibo Allah ya sasula basibi Mungu ya manyoku situwacho chisibo ya chesinga liza. Asimya sitowo kuchire njidya abanga chamo wendo nawe kuba kutunda asibya bera serebwa nemuranke zamaje bona banga kurutu naye wakatonda asibya bana mayinya asibe muzito wo kujireji
kususua nebyoya birikudira kiyama yalamula ekisibo Allah yasasula abasibi Mungu yamanya obuzito bwakyo kisibo yakyesigaliza abasibi mwebale yalamula ekisibo Allah yasasula abasibi Mungu yamanya obuzito bwakyo kisibo yakyesigaliza Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubachira kandi mwe bari kuba mukiri aha TV West, mwe bari kwekumira aha TV Yaman of Western Uganda. Tukiri amushomo gwitu ninga tuyako yabo kuba ebyadini nebya butosha just ntibantu yabo kuba ibintu ntibimanya nibyo twere ntutamboramu nebya burisho. Konkanto yengera ko yisana no kongera kumanya antekateka yitu nana okongera kugazia anchenga yedini. So tukiri Ramadan, tukiri Eid, abo kuba Ramadan twagishendera today. So tukabasa kujurwaho tutyo twine kumanya ebirungi bitutungiremo abasibire abatasibire n'iki kimwe ne kugarraho kandi nanabibire binembera yo abasibire konka bakorankibire nkiburabura n'iki cyoyine kora kureba nti ekisibo cyawe Allah yakikiriza abo kuba omurimo ne gubarwa muheru tukabasa kuba garanti nti nyo ekisibo cyanje kikira nibasa kubosibire kongasha yamuheru kandi okore bitakwikirizibwa ekisibo cyawe kikugarura ninga kibenki burabura mu kibe kiri mu space aho oyongere kukore birungi nko kusadaka naki kandi bakize bakitware kibenshonga nkuru anakurwa muheru shange ncho shahinduka enshonga abwenki nutahejana so kiyon tureba ninga kiyon tugendo misho na no kwega na ebikwata tsibo twine kwera batuta omumbera zaidi omuyikiriza oyine kusigara otabo kuba kusiba ko nkubasa kuba kwawe konka wasigara kwera byanka ko ture nwerabya ninga wahotora ekishani cyawe kiriye cyenyuma abantu babiri bakumanya ninga kibaba baye birwenti kandi kasi mubiri wahindukira mu mbereje na neji koketse bwo cyawati twagwira abo kuba arahabazira bamwe bamukaberere babire bino businye tatata buyasiba takitutera kongaje tsibo cyawa twisya eshayo na kikaba ninga barandire zina barandroad mubiro ine mitwe mironje batenders baba bakupangisa uri kubakwataje uri kubarisa uri kubanywesa etsibo cyawa niyo shahata shashwire yaka bamushareho so izembera zona twine kumaking sure nti tsibo cyawa cyo twasigara etsibo cyo cyagenda konga cyakusiga chita ninga wasigara uwetebekanisi zote koreka sure ntembera yagumizamu ekutambulira je TV West na Radio West batebekanisa omushomo gwo mwekambi gwo muhingi no murisa muri burenjo rwizoba kandi gwiza kubakaceka kutandika 2017 okika 2018 okweza kwakana omwaka ogwo mpija kuba tutebekanisa bashomesa barungi munonga abakwegesa aha kurisana no kuhinga uko murembe uko kugoba kwa Museveni no kwa kugira nti otaka kore kidashonka okorena n'entunguka so nibyo barayeni bashomesaho kandi buri omo wena no manyisibo utaferwa wano ende midara aba bakwenda kubana nebyo kwenda kurizamu ija itwikira a office zitwa haboma hinyini ituri ika office nibiza kwakiraje bakushobore bikukiraho kandi base kwebookingira omudara kacheka otakaferwa so barede mitogo mushomo guriyo muhanda guriyo nugwija wetebekanise kwe obutagumisi ngabo kubane gwo kuba nigwo kwindra echamano magaragawo shey ndebe shaziro nizitwirisa tune kugenda kusara iwe ne kusaza tukwatira okache ahanshonga ya bokiri ahanshonga
ya idi ori no shobora idi jikwate kwatemo gihendere then twatari zaka turebe nka kutwachendera na mudashinkanshiza sigarayo twagira ngo rizobere erya Eid yaumul akli wa shurbi mutatakujja kusibera izobo kiri haram no kumushango mahango no kwa imanire kwingana ki etakurenga no kwerengire tungate tugujja kusibera izobere so twine kugarura henkoregana zitu nkito abantu shanga maybe batakwatagana iba wawe niyo shanga yaboro shanga nangwa abarumuna bawe mukatongana kare mukabyomba kare haza nangwa shanga muri munkirizeje emwe hata nani kushaba iwari kutureba koso mu gishogo izoberi mugarukane no manya tine chindo magara ke agency echo garukana sabantu nkemere Nabina Muhammad sallama yashire Madina okuzagita abantu abiyashangireyo nabamuhajirina ibize nabo akagira nti wat'imu at'am umbiya bagambire ntumurisa nashi bakakundana bakana exenje kugira ngo ngunanye nabakazi babiri ni nkwereza homwe agira ko neri yakikaci wowe no mukazi wono wasamusharinga nondijo atagira urukundo bakara rukundo ejo kikumesana yachi ne yahiguru so twantu wenda kundana yeta rizoba atakagira umusiramu wacinga gate gate muzireke zigwire nana masimu gagumeho utakaza kugira ngo ngati reka gate mbamucinga gate aho mwana gate kitacinjire rizoba gireke eguke tariyo bashuma Dustin no jigura buri muntu wena aragire amo bacakuzicinga ati urigaho jigura geti ya haji keyigwira izoba nizoba ryo kuriya kindi yo kunywa buri atahemu yo muhereza ki utabuza no utakubuza abona umusiramu iranyo kamba hereza amagezi iwabo ryokwe uri kumanya ngo acara umwino ho musiramu iwe wetwareyo utakaza kwetegereza nuza kuteka rangi yakubinga zamuzigiti mu reporting ngo takabaza nakubinga jaba kujekana kwakoreba mbera utakaza kweteganisa yukora ariwe wananka bomweto ibiti byakari anywe kamahereza amagezi ayingurwa washeka byemera hari yakasozi umwena kubura kesha hankeze umwara cyaranci yasi mu mugende geta yigwire kingumanya geta yigwire imwe mugenda mushike abo rubangahi mugende waha imwe we kwasaka pira mugende kati mu yompira muzaneza rero mu compound naza kujya murya atumwije mwahabo mwahanga burya so izoberi abasiramu tumine kucinga ki gates obu muryango otine gate umuryango gwenju gwigure no gwa buri yomwe ko kakinkushaba neki ni kimwe ya dem twine muza conflicts kongo takahereza mtahiwe kanyoka huri utindura ni nkwenda nakufuna mwe nakufuna idi kati noza ko washisha game nakwashisha tsibo cyawe noza ko washisha tsibo kandi wabisisira kimwe reka ayije omuhereze emere ari yakore ki asima ati konka nangwa nanka kare mwene kinaga konka kare mwenu yashange mbuzi yawe yamuguha taragirekeho konka ukamubinga atashimwenshi katakwena tuziriye kereka kanjire kefe niwari kumanya naza kushanga umwana wawe ayiniro naragayishomero jeta ati atachana mutakachereza merecho mutakachereza mizi isho washana nakora ki na yarabye kubi so akanaida katubinga no mukodo osiramu tubukwenda bukodo ira wanu oguremera yidi utakagure ya family yawe yunka njokurebera wajya mutugambana zakatul fitri ekigendero cyo kuhereza zakatul fitri ekihango munonga ni saddu hajatul fuqara okumare byetago y'abantu yori omugiga oyine mutahi wawe ari omworo tokwikirizibwa kuzo wawe ngo oriyemere ori atine cyo kuri exactly tokwikirizibwa tukugira ngo naye yendera tibyakweyendera niteka zakatul fitri niteka deka munkirize gerere kimwe zakatul fitri abweshonga yakire zakatul fitri abantu bamukamanya mhanga ediyo mumbereje twine bigambe kukira kugambwa
ni bibiri ndubagiho mu sente ndubagiho mu mere nshaba ngikoneho mpendere nayo zakatul fitri amazima garingu nehebwa ki omumere ekaba nehebwa nkahi omumere konka nkiriza nkumanyise nane sente nokora ki nozihereza kancho kirungi aha murembo guturuhogo nugu ncishira afdal aha murembo gure gwanna bekiya bena hera ho zaka cyabire kiriye cyetago cyabo kabiri yemere okore itemere bo bakwamwe kintu sente zikazitari nyingi zikazitari nabo nishana wagenda Saudi Arabia sente nazo bona nibaza abagaharabu n'abagiga nitwe tukuza kushaka tukasinika baharabitu nabaza kuterekeye so nabagiga tubakwita gachi sente obwirowe bakambende mere orabire ho mu situation sente ozine ngazitakoza kuyamba kirabira nyoizo bari munkaba ninshoma nyonka shumera hashwadana hona mariyeta nawe inka ine sente natunarya sapa konka mu domi training mu sente konka tino kuraba sente ni uri akagiza tokwereza basikare kitugaho karabaho tokuriya bituga nkaza mu dom ni twenjana mpaka mukashesha nona manyire ntemazima sente zikusolovinga burucyumu so obweta abora bine nyoka nkubuzi kwa yabino wagira ngo nemere yonka emere na beyi yabinahereza amurembe guriya erizoba nemere erukuriye bwengamiya zabo namazima hatu wajya ngo tugarika ya asuru ya nabi emere riya tatusakwa twagarika kandi kuriya zacacu wanje ayanshomise we nakira kugira mbo ntiwo nore kozi wajya nti barete mere wareta kahunga kukagaba ID nti bakaho umuntu atari ko yebasa we no urota bakafutekera ID kanya nikatambura tukakutambura notashira kigenderwa kiriya icyo kushimeza ki n'umuntu abamwe tugenda tugura no gura umucere gwawe akadeya okamuhereza kungo shanga ntobweta abo yayine gwa utarubwa muceri wakagura imitwari 10 oya hikari ati nafuna wampa imitwareji ena ni muhakadeya ko muceri hato shanga wakagura 10 weya wakamuhereza yahaguze mutware ngahi ena tumanyisa ikigenderwa tuwakishikiriza sadu hajatu alfuqara no kuyamba obwetavu bwachi baba kwetenga bashemererwe nitwa hayidi so warorera ngo sente naza kumiyamba mukwatira amere na sente umuhereza zakanyama azegura muna kabuto kandi wano contented ngutuhereza mu mere it is okay konkora ahereza mu sente utakamwanga wallahu ta'ala a'lam shey we bare abo mushomo gumurungi kandi we bare kucomesana no kutumanyisa ambera ya idi na mabana so shey umukira kakasigara yo sibura uri kwendeza abantu bawe idi tureke nkaza kusara na ugendo saze shey alhamdulillah mukirize abantu bisingiro bona tashoro hatari mukushorora abantu bakaberebere akwandi umuntu wisingiro abantu ba bohweju oko wache yamani yasini nabeneza ide nungi de n'abantu bakasuziro beya tinkabebwa nimba kundira cyarumwe n'abantu mwe nabakwiye kumira aha TV West na Radio West amazimano mukora echamanu munonga mwebare munonga ntubendeza yidi eyihorere nasigara ndi Sheikh Mugarura Huzaifa kabyemera kandi umushumesa okurgaha nusrati madrasa nusrati yanyamtiyobora so tinkaye yebwa kubara musi abashumesa banje headmaster witu Sheikh Mukasa naramusiyona na community ya Shada yona akwana bashumesa banje kutana cya kimwe aha headmaster mpaka ahansi ntubakundira cyarumwe nariyo bice assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mwe bari kutureba kandi mwe bari kubona programs nyingi eziriyo zigenda misho koza ari agace incwire nto bantu boreka ebirafo mu kusara byona kandi kinewe no kuboreka live mu studio nto kuboreka birayini bikaho mu kusara aniziti etari emwe nemwe nanye niza kwendeza abantu bona abarobuyenje aho no nguzarwa kandi niza kubendeza idi nyingi mwe bari kusiba kandi aro munwani wanje ari Kampala ya agent ya live bamwita Shamim we bari kusiba then aro bajaja banja ba Kampala jajaruna aroba mbona abantu nibingi munonga nishaba mukama ikirize bimukorire mu kisibo cya birungi kandi abasasire barabireho
mwebare munonga umuhereza nasigara ndi Kasim Ruhimbazi kandi na akamera na neho Bridget yogwe ni ajata omuse witwina station kinona Asaf okusiba kwangira birabira Arsas umukocho mutwatune mu Evanizi kandi na Shey ngakuya bashobora na ndio ni kugikwatira hari Masjid Salamu Rubuyeje kuyaho akomutano nyenda kusima abasiramba Rubuyeje abwentunguka nana embera y'umutira okombe ko muzikiti gwitu mweba rero ngabongere alhamdulillah barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.